Reka nongere ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza aho kurikiranye ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Reka mvuge ngo bonjour tout le monde, good morning kuri buri muntu wese udukurikiye. Imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ibara ryayo ry'ubururu n'umweru, ibirango bigaragaza ko ari imodoka y'igihugu y'ubugenzacyaha RIB niyo izanye iyongwe. Ni plaque nk'ibisanzwe ni 934 ga n'ubundi ni imodoka zisanzwe. Iyi modoka nago yariyo yarisanzwe izana abantu baje kuburana hano ku rukiko. Ushobora kwibaza ngo ni yihe mpamvu nazindukiye hano ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo tuje gukurikirana urubanza rw'umugabo witwa Joseph cyangwa se Apotre Yongwe benshi mwamenye ku izina rya Dig. Nkuko muri kubibona mu gashati k'umweru, udukweto twiza cyane, costume nziza cyane, aherekejwe n'umunyamategeko we ugiye kumwunganira mu mategeko, agiye kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo aha ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ko kucyatugiyemo nuko ariyo akenshi na kenshi twisangamo turi gukurikirana izi imanza. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2023 nibwo ubwo nari ndi kuva mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi aho nari nagiye kubakurikiranira amakuru y'igitaramo cya The Ben ngeze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uherereye mu karere ka Huye, nubwo amakuru yatangiye guseseka aravuga yuko uwitwa Apotre Yongwe yatawe muri yombi. Yatawe rero muri yombi kuri ino tariki ya mbere kugeza uyu munsi ku itariki ya 23 ubaze imisi amaze ni imisi igeze kuri 22. Ubwo rero umuntu yakwibaza ati se kubera iki Yongwe yari yaratinze? Yongwe mu kumwegera ijambo rya mbere ambwiye ati I dig, gufungwa ni nonaha no gufungurwa ni nonaha. Nubundi aracyabikomeho nk'umwe mu bagabo bizera Imana, nk'umwe mu bagabo bakora umurimo wo kubwiriza abakristo ndetse n'abantu muri rusange. Ku itariki ya mbere hari ku isaha ya 5:02 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuvugabutumwa Pasiteri Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Apotre Yongwe. Urwego rwagaragaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye igitunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry icyo gihe yatangaje yuko umuvugabutumwa yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 mu mategeko. Riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wihesha umutungo wundi, imari ye cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba, aba akoze icyaha. Iyo abihanishijwe n'urukiko ahanishwa n'igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Dr. Murangira Thierry yibukije abaturarwanda ko bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya no mu mirimo yabo ya buri munsi. Ati abantu bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya mu kazi kabo ka buri munsi. Kubahiriza amategeko nibwo buryo bwiza burinda buri muntu wese gukora ibyo akora atekanye. Uyu Yongwe rero muribuka hano ahangaha ndatekereza ari za Kimironko hari video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari kuyererekanya bagaragaza ko wenda ariho Yongwe ashobora kuba yarakoreye icyaha. Ni mu rusengero rwa Foursquare rurereye hano Kimihurura, ubwo yari ari kubwiriza abaturage ababwira yuko ati rwose nimba warabuze umugabo zana ituro, niba warabuze umugore zana ituro, niba ushaka imodoka mu mujyi wa Kigali zana ituro, niba ushaka kubyara zana ituro,
ahariho nibyo abantu rero bagiye bitiranya cyangwa se bavuga yuko ari cyo cyaha ashobora kuba yarakoze. Ariko mukurikije uko itegeko rirabisobanura neza, ni ibintu biri clear cyane, rivuga yuko gukoresha cyangwa se kwihesha ikintu cy'undi, ako kantu mugashyire muri entre parenthèses. Yongwe uyu munsi yaje kuburana nk'uko muri kubibona cyangwa se nk'uko muri kubona yambaye ipingu. Urebye hano hari bamwe mu bakozi bakorana, hari Arufa muramuzi nyine ni umuntu ubonye kuntu Arufa yambaye nyine nk'umuntu uri buze kumucyura. Ariko nanone nk'uko muri kubibona mu mashusho, urebye Yongwe afite icyizere ku maso, urebye n'umwunganira mu mategeko. Yongwe ahinduye mu munyamategeko we mu gihe uwari kumuburanira yitwa Maître Mukamusoni niwe wagerageje gukurikirana iki kirego cyangwa se gukurikirana iritabwa muri yombi rya Yongwe. Niwe ahari abantu benshi bari bazi yuko ari buze kuba yabasha kuba amwunganira mu mategeko, ariko yamuhinduye. Inama rero iri ahangaha, mw'abantu mwe, Yongwe nibyo njye sindamuhamya icyaha, akurikiranwe y'ibyaha, ntago ibyaha arabishingwa cyangwa se arabishingwa, ariko ntago icyaha kiramuhama. Sinekereza hari umupasiteri nabonye wari uri kuvuga ati ese umuntu ashobora kuba yakwesha ikintu cy'undi gute? Ese aba bakristo bo baza mu nsengero cyangwa se umukristo we wemera kuvuga ngo njyewe nkuye amafaranga yanjye mu mufuka, ese icyo gihe biba bibaye icyaha? Ese koko Yongwe akurikiranyweho icyaha kijyanye no kwihesha ikintu cy'undi mu buryo bw'amaturo, cyangwa ni ibintu bijyanye wenda na business yiwe muri rusange? Yongwe ni umwe mu bashoramari hano mu Rwanda bashoye imari mu bijyanye n'itangazamakuru, ni umwe mu bagabo bafite ikigo gikomeye kirimo ikigo cyitwa Yongwe TV. Yongwe TV ni televiziyo ikorera ku Gisozi. Ariko se nanone yaba yarihesheje Yongwe, yaba yariyitiriye Yongwe TV, yaba yarakiriye amaturo wenda yijeje abantu ko bazabona iki? Ariko reka dutegereze. Njyewe aha navuga ngo Imana ikomeze murengere, ni umukozi w'Imana, ariko mw'abantu mwe, mw'abakristo mwe, namwe mushyiremo akantu k'ubwenge wana. Hako ni gute ngo umuntu akubwira ngo araguha umugore nta mugore ufite? Ni gute umuntu akubwira ngo araguhanga ngo amafaranga, we banzure umuntu ukubwiye ngo ndaguha umugore, ese we mu rugo arababitse? Ese ahantu atuye abo bagore arabagendana muri bage? Ese icyo kibanza agiye kuguha hari ahantu yaziritse ibyo bibanza cyangwa hari ahantu bifite ugiye gutanga iryo turi kibanza urakiguze? Rimwe na rimwe n'abaturage tujye dushyiramo n'ibintu by'ubwenge, tumenye ngo ibi bintu ese koko. Kandi ikindi, gutanga ituro ntago ni ibintu biva mu mutima w'umuntu, uri kubyumva? Rero iyo utanze ituro ugaragaza uvuga ngo ntanze ituro ngo kugira ngo mbone ikibanza, icyo gihe ntabwo uba utanze ituro ryawe, ahubwo uba utanze ikiguzi kugira ngo ubone wa mugisha wawe waruteganyijwe, sibyo? Niko bigomba kugenda. Rero dukwiye gushyiramo amakenga, dukwiye kumenya ibyo ari byo byose. Uyu Yongwe hari video zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ati mwatwubakanye ama etage, mwatuguranye amamodoka, byagenze gutya na gutya na gutya na gutya. Ese nawe ibi bintu yaba yarabikoze kugira ngo izi modoka ziboneke? Ese koko ribu iributse iki ku muturage we? Nanone umuturage udashobora gutekereza ngo avuge ngo iki kintu ndagishungura gute? Ni bimwe tujya tubabwira, ironda ryivanze n'abajura, abajura bivanze n'ironda. Ubwo rero batura Rwanda, abanyarwandakazi, nimumenye ibintu bya nyabyo. Muri make nimusobanukirwe ibi bintu turimo. Ibi bintu murimo gusenga ni byiza, ariko nanone gusenga udafite ubwenge, kandi n'ijambo ry'Imana, wenda ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ngo dusengane, ariko bibirimo dusengane ubwenge, sibyo? Kuko nyene nshobora kuza ngakubwira ngo gurisha etage yawe, mereza amafaranga yawe, ngo ndaguhibe. Kubera iki? Kubera iki ibi bintu mushobora kuba muri kubitekereza gutya, wowe kumva ko umuntu ari buze gukubwira ngo ntago ibibanza babikopa, ntago umugore bamukopa, nta nubwo imodoka bayikopa? Wowe wabuze amafaranga yo kurya, wewe ngo ugiye kugura imodoka, uragura imodoka gute? Ubuse Arufa mwegere. Arufa waramutse? Umeze neza? Nese wakwegera?
Hako ngwino negera Rufa. Ngwino negera Rufa. Ubuse nagenda naganiriye na Rufa. Urama amasegonda 30. Ikiza nuko uri umunyamakuru uzi cyo gutanga inkuru. Rufa wambaye neza by the way. Urakoze cyane, urakoze. Uyu munsi ntekereza ko numwe mu bagabo basigariyeho Yongwe cyangwa se numwe ubu ngubu bari gukurikirana ibikorwa bya Yongwe bya buri munsi. Wenda ku bantu badukurikiranye hari abantu bafashe ibijyanye na televiziyo ya Yongwe cyangwa se na televiziyo Yongwe muri rusange barabihuza. Yongwe ubwe ku giti cye na televiziyo yiwe bitandukaniye. Urakoze cyane, amaze nshimire Fridi. Nshimire n'abakunzi ba Yongwe TV by'umwihariko. Nshimira n'abakunzi ba Apotre Harerimana Joseph. Ko njye niryo nzina nzi. Yongwe rero Yongwe Media cyangwa Yongwe TV itandukanye na Harerimana Joseph. Kubihuza wabihuza nka owner nyiri business. Ariko Yongwe afite ubuzima bwite n'ikigo gifite ubuzima bwacyo. C'est-à-dire Yongwe hari Yongwe TV hari ishobora gukomeza Apotre Yongwe adahari. Sibyo adahari Yongwe TV magambo make yakomeza. Biratandukanye n'abantu bitandukanye cyane kuko ubu nta hari kandi Yongwe TV irahari kandi irakora neza cyane. Rero uyu munsi wenda wowe sinzi ugiye gusobanura wenda abantu uko bimeze, ushobora kuba waramenye ibi byakurikiranwe wose cyangwa n'icyagiye kuburanaho, bimeze bite wenda no kugira ngo n'umunyarwanda udukurikiranye abashe gusobanukirwa. Raza kunyihanganira ntabwo ndi bukisobanureho, ntabwo ndi bukivugeho ko Justin ntirabiri kiri mu iperereza. Wenda abanyamakuru ari byo mwabonye ku nkuru yatambutse bwa mbere kurikirana icyaha cyo kwihesha ibintu by'undi hakoreshejwe uburiganya cyangwa escroquerie. Urumva ntacyo narenze kuri ibyo ngibyo, kirenze kuri ibyo ntabwo ari byo kiza. Wabyakiriye gute itabwa muri yombi rya reka mvuga rya boss wawe rya Yongwe? Wabyakiriye gute? Mwabimenye gute? Mwabimenyeshejwe gute? Wenda nekereza ko iyo umuntu atawe muri yombi hari amakuru amwe namwe ribe kugira ngo n'abantu mukomeze mugire umutima utuje, mugire kuba mwashikama nyine mukumva ko ahantu agiye atari habi. No, c'est normal. C'est normal, turi mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi kigendera ku mategeko kandi nta muntu udakosa. Umuntu wese yakosa. So yo akosheje rero urahanwa, waba urenganyijwe ukarenganurwa, c'est normal. Apotre Yongwe n'umuntu yakosa, naye wakosa, nanjye nakosa, ni ibintu bisanzwe. Oya nta muntu udakosa. Nta muntu udakosa. Buri muntu wavuga ngo nakosa nawe yabakoze icyaha gihanwa n'amategeko. Nta muntu udakosa. Naye biri ubwera bwa intungano ubwayo. Bwicumuye karindwi, c'est normal ro gukosa. Se nanone dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage twuzuze inshingano za bibiri. Sepasa baravuga ngo c'est tromper itime. Umuntu wese aribeshya. Yakora ikosa rero, nta bidasanzwe. Nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu uba muri ibi bintu, wasaba iki buri muntu wese, cyane cyane ku ruhande rw'abakristo, kuko nawe uri umukristo byanze bikunze uratura mu rusengero? Ubimbajije mu rwego rw'ubukristo nk'umunyamakuru ikimbajije. Ubajije nko mu rwego bivanze byose muri rusange. Umunyamakuru iteka burya ugomba kuvuga ariko ukagera limite. Ntabwo ubwisanzure nk'uko bivuze ngo mbese dukora ibyabuntu busage. Hari ibyo tuvuga, hari ibyo tutavuga. Nk'umuntu uri ufite umutima nama, ufite ubwenge, utekereza neza, hari ibyo ugomba kuvuga ibindi ukabireka. Kuko hari n'ibyo tuvuga tutazigara amakosa tukisangana amakosa. Kiza no kuvuga icyangombwa igihe cyanyacyo, kandi gutura ni Bibiliya, ni itegeko rya Bibiliya. Sibyo n'Imana irabivuga, mutanga icya 10 n'amaturo, mbona uko mbagomorora iki imigisha. Gutura rero ngira ngo ntabwo uhata umuntu gukora umufuka. Oya gutura ni none ari umutima, gutera n'umutima. Buri wese afite strategie y'uburyo akoramo, uburyo yigishamo, ntabwo ngiye Arufa nakigisha kimwe n'undi muntu. So hari imyumvire yanjye, imitekerereze yanjye, numva rero rwose nta bintu biba birenze byakabije byarengereye. Uyu munsi abakristo baravuga ati se, nabonye n'umwe mu bagabo avuga ati ariko se kuba umuntu yabwira ngo umukristo atange wenda abone iki, cyaba ari icyaha? Kuba umukristo yaza gutura wenda pastor avuze ati tura, ariko nanone hari ikintu mbere yuko nkubaza icyo kibazo. Iriya video iri gucicikana Apotre avuga ngo tura ubone umugore, ngo tura ubone umugabo, nabyo birimo mu byaba akurikiranywe. Ese video ko ayibonye abonye ifite igihe kingana iki nk'umunyamakuru kamemo kugira ngo ishingirweho? Gafite amasegonda ageze muri 20 nangahe.
inkuru se y'umunyamakuru imara igihe kingana iki biterwa niyo byibura kugira ngo ibe yuzuye ishobora kutajya munsi y'iminota 3 kugira ngo ibe yuzuye wakoze balance yuzuye. Ntabwo rero nawe wakiye igisubizo nk'umunyamakuru kameme kuganira n'umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru ibyo nawe bakaba bigenderaho ukabishingiraho akantu pati y'inkuru cyangwa ikiganiro ntabwo ibisobanura inkuru yose cyangwa ikiganiro cyose. Ni iki wakwizeza abakurikirana Yongwe TV muri rusange ndetse n'abakunzi ba Harerimana Joseph ariwe Apotre? Yongwe TV yo irahari, igikuba cyacitse, abanyamakuru barakora, ibiganiro biratambuka, inkuru ziratambuka izi Kigali zo mu ntara, abamamaza baramamaza, ubuzima bwa Yongwe TV bwarakomeje, abadukunda abadukurikirana bo barabizi, kandi turakomeje ntabwo ducika intege. Abana bo kubijyanye n'abakunzi ba Apotre Harerimana Joseph, amukunda arakomeza kumukunda, bari gusenga bari kumusengera, amategeko tugakomeza. Of course, je suis un chrétien, ndi umukristo kabisa. Ndi umukristo ndasenga. Cyane ubona ko nazindutse hano ubwa mbere se? Kandi reka shimire n'abantu bari bakurikiranye iki kiganiro ngiranye na Alpha n'umwe mu bafatanya ese mvuge ko ari abafatanya bikorwa ba Yongwe TV. Ubu ni umuyobozi wa Yongwe TV, ubaka kanya niwe uhari mu gihe Yongwe adahari. Rero reka ngende hano ni 3D TV Rwanda mukomeje gukurikiraniraho iby'uru rubanza rwa Apotre Yongwe. Nta kindi ngiye navuga ngo Imana imurengere, Imana imube hafi kandi Imana igire ibyo ikora ku buzima bwe. I dig remain dig.